নে ଏ ପଇସା ରଖ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ। আরে বাপা পড়ে গেলে বলে মন দুঃখ করছো কি রে? তু ডরিবার কিছু নাই, তো 2-4 দিন রইযা, এটা সব সাংসাথী তোর হয়ে যাবে, তারপর দিন তু ঘরকু বি ভুলি যাবু। তো চল ভিতরু চল। আরে ইয়ে হচ্ছে প্লস টু ফার্স্ট ইয়ার ছুয়া, আজ এটি তোমার রুমে রইব। হো বা তু যা। ହଉ ଦେଖିକି ରହିବୁ ସିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁନି। ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଦି ପରେ ଖାଇବା ମିଳେନି କି? କାଇଁ ତମର ସକାଳେ ଖାଇଲୁ କି? ଭାଇ ମୁଁ ତ 11ଟାରେ ଆସିଲି, ବୋଧେ ସକାଳ ମିଲଟା ସରିଯାଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ, ଏଠି ଖାଇବା ଦିନ 10 ରାତି 10ରେ ମିଳେ। ଯଦି ତୁ କିଛି ଘରୁ ଆଣିଛୁ ତାହେଲେ ଖାଇନେ। ଆଉ ଭାଇ ଦି ପରେ କାଇଁ ତୁ ଘରକୁ ଜାଣୁ କି ଖାଇଦଉ? ଆରେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି? আরে ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତତେ ଗୋଟେ ପାଠ ମାରି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ହଁ ଧନ୍ୟା ଭାଇ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ନିଜର କେୟାର ନେଉଥିବେ। আরে এ মাতারা, আরে খরা বেলটা কোড়ে আছো? পাঠ সাত তো নাই, খালি খাই পিই বুলো। ତୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛୁ। ଶଳା ଗାଁର ଗଜ ମୁଖ ସିଏ ଚାଲିଲା କଥା କହୁଛି। ଆସ ମୁଁ କୋଉଠି ରହୁଛି କି? ପୁଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଯାଅ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି।